Baik, juragan aman om. Lama-lama Kalau guys sudah dipikirin orang SB guys. kalian juga gimana tuh? NSB lah. Astagfirullahaladzim. Tuh anak buah mau lolor baik. Dah, aduh. Lagi hayang kalau deh. Kalau mau lolor baik. Ayo berangkat. Silakan. Ayo, silakan. Jan, kemana yuk? Geus lo ngomong, ieu kayak masih geulis, urang biasa ngajak. Geus, banyak sudah berhasil sami. Bon, sejak kemana Bon? Wiksan, Aing yang kangen ya. gak, Bon. Tiga. Aduh, lepas woy. Aduh. Woi, kenaran sia. Aduh sia, Mbak Jaru di bae sia. Ajakeun poin sia ka Pak Ustad. Temang. Nah, duitnya tinggal itu. Lumayan yang kulit kayak mesin neng. Lumayan. Gilung. Is si AA teu datang ka bedag. Nun terima tarigu aing. Assalamualaikum. Salam, panggil amat sih naik motor mah. Tadi mana bocor? Enggeus diuk. Enggak percaya tuh. Eueuh Cina, halodo saat. Orangnya halus tadi. Gedeng dicokoteun cai empal. Cewek aing marah ya mah. Yang jujur terus bae bener. Ya Cina. Cina seutik amat neng. Bejakeun saat. Belum lah. Ini satu neng ulah memarahan bae. Ih, maksud bisa anu marah meureun. Lah bohong bae. Bisa tuh lah marah. Terus yang masuk di sana karena Ini ulah marah neng ya. Emang dia udah kan. henteu. Tuh, kira Cisamin. Tanya nama naik motor orang mah. Terus rahasia. Aduh neng, kayak juragan sengkle. Aduh, mana? Tuh. Aduh, Neng geus. Ih, pas gitu. Turun. Oh. Assalamualaikum gelis. Waalaikumsalam. Gelis. Kita tangan aktif. Aduh. Saya naon? Pernyian bae. Ih, suka ini. Sorry Min. Saya Min kenaon Min? Panjang lah, jadi mah kamu gua aing. Mas balik. Ganggu jadwal aing bae. Balik.
Ajudan, eksekusi. Siap, juragan. Kalau lu sami na ya ini yuk. Mulai halaman baik. Wih, kamu mana? Ayo. Aduh neng, aduh geli, saya suku, aduh main lihat baik. Maafkan, Sugan teh belum dangder. Gelis, suku kaki bagus nah, main sebut belum dangder baik. Lain belum dangder ima, belum balitung. Aduh, baktiak aing nih, sendal. Beres juragan. Bagus. Iya kata neng, sudah ngambung baik, jarain gue bagi, ya neng. Kan? Hey. Neng, harus susurian. Ini macam berapa tuh neng? Hah? Ini cicing baik, neng. Aus neng. Ih, si Samin nih orangnya. Oh neng. Ya. Jadi, suka notain yuk. Nah ya, kita ya sakopar ya. Mana? Kayak orang nonton bioskop, pokos ABG lah pas ABG gitu. Naon sih? Enggak saing udah KS, ngantuk. Ini berapa anu dia pilih dia? Aduh, ganteng guys. Tinggal tuh. Nah si Samin sih lah. Kasihan deh lo. Suwe doang. Iya juragan ker sedih men. Kasihan baik sih. Baiklah. Yuk, balik. Juragan yang amat sih lah. Jangan undur lah. Jangan ubar burut. Udah kenal cat atau gimana deh? Yang amat ya. Yang amat ya. Kan siapa situ kan? Asian naonan. Sian naon satong kempe di dinya. Aing kena undur-undur jangan ubar burut. Ayo ubar gitu burut. Ayolah. Asyik lah ngalunjak ulah katakan ulah. Ananya laku aing. Perlu behares ya. Tudak naonan tolol-tolol teh. Itu naonan. Canda, aing ngangan wae, jangan galut. Ayo kontrol sawah. Ayo guys, berangkat. Gura atuh siapun. Kopi ya. Ayo kopi aing hareng. Ayo kan. Enggak tinggalin juragan. Ide. Asal. Oh ya aku tahu. Ai, tahunan. Bu, ya sawah baragus amat. Sayangnya lembu gaing doang, boga juragan sengklek. Harangnya. Aduh, juragan belum aing.
Sia tolol teuing halangan jalan aing bae. Teu nyoan juragan meureun. Hampura juragan, cek urang saha gitunya, hampura. Mah si hampura, ke ulah dirinya. Juragan, nuhun juragan. Angkat. Dah juragan awas ya mun aing beunghar mah poe ditangtangan sila. Saya amat ieu nean simut. Yang digoreng ieu. Wes masih itu sawah itu berarti itu jangan beres masih. Tenang, isuk ge beres kan, teman. Benar sia, awas untuk beres. Pecat wae. Wah, sami tuh musaing tuh. Juragan eksekusi. Tolong. Woi, tolong teuin. Aing marakakeun bae. Hampuragan. Woi, eksekusi kan. Sial amat sia. Ajudan, juragan sengklek tebudok goblok atep dah. Aing surungkeun bae aing ngebau ieu. Makan tak sia makan ulah macam-macam ka juragan aing sia. Oh, aing mah. Geus ulah macam-macam dinya. Heeh. Akan sia ta, makana ulah kas macam-macam jeung juragan mah. Bagus. Modar sia ta. Beres kan? Bagus. Maghrib ya. Ayo orang balik. Ayo. Bukan sepatu ya, no. Amat dasar. Bohong, Karape ya, no. Ini. Oke, lapuk gitu. Oh, neng, maneng ya. Pencetan suku ya, no. Ya, pada pencetan suku pencetan. Ini. Lawan bae bingung aduh, dah. Nah, emang jadi juragan mah pencetan aya aduh. Neng, aduh. Wis neng, neng. Ih, panjangan mudah. Oh, iya. Wari mah, ieu bae antep teh, wari mah. Mimpi dalam mimpi heula antep pun itu. Kira aku juragan elek bae. Itu Pak, saingan ame. Ye, cinta mah tuh. Jadi temandang harta, cinta mah. Wow. Ngaruh. Kena jasa kan. Kasih mana? Teh, isu kan urang ulin yuk. Hayo kemana? Ke TW lah, jalan-jalan. Hayo. Jam baraha? Oke lah. Siang-siang lah. Waalaikumsalam. Guys, yuk kok banget nak kusut amat? Oh, tadi mantas di tungsep-tungsepan ku anak buah juragan tah di sawah. Oke, atuh neng bejakeun ka Abah. Neng, gerokeun Abah. Atuh. Duh. Ya tamu. Hah? Ya tamu juga. Wih, gua beneran.
Wih, naon? Anggeus atuh. Aduh, Neng. Naon Neng emang? Ya cenah si Aa disiksa bae ku juragan. Juragan mana teh nya? Untuk kampung urang. Heeh, juragan anu sok mau koper teh. A. Iya sih, wajar ieu mah jabanget aja. Terus buat palaku tak ieu tuh wajar ieu mah. Nek ditangkeun tah. Tanya bae ka si Aa. Suku benang cepetok tanun cepet amat ieu suku. Nah, komod mantas dihau abah di grobol sieun Neng tadi. Itu orang tangkeun ari ieu mah. Heeh tuh tanya bae. Heuy. Emang bener tadi dianiaya. Amun dek ieu mah tuh urang tangkeun bae geus ayo lah sepeda juragan. Wow. Oh, bah, ayo tuh. Ayo tuh urang tangkeun bae lah. Ayo kasih juragan. Ayo. Kemudian si juragan ini tangan jasa ka calon minantu aing. Kira enak tuh sih, soalnya udah lama saya diajarkan juragan. Ya ayo. Lu, hah? Aing dek iya ya, ndak bukan juragan yang mumpung senal aing tas kene yo. Lumayan ye putut-putut ki jang nampilingan juragan. Aya tuh aing ilu tiba lagi aing boga dendam pribadi ka kanyana. Ya tuh ayo berangkat. Berangkat, Pak. Yuk. Sabar aja kudu kepengen juragan ye. Sabar. Bisa sabar-sabar mah enek mah, bisa disabaran. Tah, jelema mana tah? Udah kan. Naon. Tuh aya itu bapak nasi Neng. Oh, naon? Banyak kawin ke aing meureun. Naon? Udah. Kira. Nah, ya. Obat ya cemen.